kat nang mi isngi ki ya ki banai ki sinam ka jing le don bo seng ki ba ya lam bat ki ba sin shar ya kari India jingi nadu central government kata ka ba ya lam da ka seng BJP u Narendra Modi hakaba POE ya ka jing torti ban ka ba ula bat bor hakti ya ki kam ki jam ya ki ulakam sin shar u jong u ba un maishu ya upai ba ya kata ka jing shakri ka ba hok ha ka ba ngiu I ba kine ki de kita ki details ki ba ki brief ki la jar kerteng ha ka ba ki la yo I ba ka ni ka government la ni ka ni ka sarkar ka bala yalam da Narendra Modi ka di shisha kata ka sarkar ka ba bamsap ka ba le klop ka ba le dictator la ni ka ba sinshar donbor ya upai ba kini na du ka le air na du ka pisa na du ki petrol bat kum ta ter kini ki list pinyu yang ni sam ya kini ka list ka ba uni wei na kini ki no paukmat ki ba ula de ban हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, दूध में मिलावट, पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, पनीर खराब आ रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक होते जा रहे हैं, ट्रेन जो है उनमें दुर्घटनाएं हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो उनमें पूरा प्रिंट मीडिया में प्रोपेगेंडा है, मूवीज में प्रोपेगेंडा है। रुपीज एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें इमारतें बनने से पहले गिर जा रही है। हेल्थ सेक्टर हमारा खराब हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर खराब हो रहा है, इनकम असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन अपने उच्च स्तर पर है, इन्फ्लेशन उच्च स्तर पर है, पत्रकार बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं और इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। मोदी जी 2047 तक सब कुछ सही करेंगे। ko ki pai ba kiri kasi habangi pai khendiat halor ka jinglong jingman jong uni ukhna ba pli ha ka ba ulawan ba la ka kemi ka ba la pang bat ka ba la jinjar ha ka men bala dap da ki jingsitom ba ki wan ha ka ni ka hospital po AIIMs ha ka ba umsiam la admit eki umsiam la sha ban rung eki kil ha ban tia ha baranda shimit arsingi isngap ayu uni ukna ayu uni ukhun jong kani ka nongpang udon ban pensngau halor ke jinglong ke jingman jong kani ka sarkar jong umodi kata ka sarkar BJP snap ukren da ka hindi इलाज ना हो रहा फिर किस काम की सरकार है ये मोदी कहाँ फिर वो कहाँ ए, वो होते तो ये ना होते हैं तुम बताओ ना होते हैं ए, ना कुछ ना दे रहे कुछ ना दे रहे वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज वो नहीं होगा वो नहीं होगा इलाज मर जाएंगे जब वो इलाज इनका मोदी बस सब बोलते मोदी वो है वो है कहाँ क्या मोदी है ये मोदी होता तो ये होता ना पर Henry nganshu translate epi ba uang ba hato kane kade kata ka jingsen shar jong Narendra Modi hato ni kenyo ne u Narendra Modi ku muta u nongsin shar u babha hapo kari jongi hakaba umla ban aya ka jakat tia jakadem hakaba umla ban penbit penbiang ya kata ka jaka ajing sumar habangi haban tia da kisngi da ki armit da ki shisngi hangne hapo baranda klem da yo kono ka treatment ne kata ka jing ai jing sumar ula takran teng e ya kane ka sarkar bakli hendrei ni hapan phai khman nalor ba ngiu I ya kane ki jinglong jingman ngiu I ya ki te ki list ki ba utei u riu pau khman ula de ban pensngau shingi ya kita ki jingbam sap jong kane ka BJP di nyuma hapo ka state ki jungiru nila don kum kini ban ni haban husiar nang bangin light na kite ki jingbam sap ban ngin long shisha kata ka ri la ni kata ka state kepala senshar da upai ba ya upai ba om ba senshar da kita ki riushimet ya upai ba bakin bat bor hakti ya ulakam senshar namar ni jit mengi ka jing senshar ru kadai ban long dangi yangi upai ba